Katukad ti Basol. Tinapalabas. Gaputan na panagnagan ni Donna, asan gayam anagikat ni Joy iti ospital a pagpapaayan na. Sinarak na ni Bigman, ket nagsarita da, may papan iti sumaruno a plano da kontra ka ni Joy. Iti panagsarak da Bigman ken Jonas. Impaiman ni Bigman ken ni Jonas ti trabaho na kuma, amang kemeg ken ni Joy. Simrek nga ron ni Jonas iti ospital, ket kinasarita na ni Joy aron warda kuma. Tatulungan na ti kadwana, tadi na ammo ti aramiden na. Naalukoy na nga ron ti balasang. Addadan iti kotse, iti kelat nga insera ni Jonas ti ridaw ti kotse. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Enrique mo tirida ti kotse. Hindi mo gamdan ti agikis. Tanusan, matay ka. Imo ko. Anya ti masapul yung kanyag. Hindi mo gamdan ti agikis. Ta sigurado amatay ka. Napanan ti kotse. Ala, apay nga tan. Madanagan akmatan ka ni Joy. Ha? Anya itayan ti kolor ti kotse. Nangisit noon no asul. Ha? Anjak na intunaran. Anyat paramidak. Sa payawan matlugan di tayo mabalin nga arkilag. Kasurutak ko ma. Ha? Amukon! Partakan pa'y tagmaneho. Mr. Ambulansya. Tara, Sam. Ngayon, napartasan. Partakan pa'y Mr. Ambulansya. Sana Mr. Ambulansya tinagan ko. Diyak ka mo tinagan mo. Basta Mr. Ambulansya. Tas si kati driver ti ambulansya. Sige pa'y. Partakan pa'y. Emergency talaga. Napartak na nga ro doon. Ni, ayan nan nga tayo kutsa nang isid. Awan mo dun. Naitarayan na tan. Sige, partakan mo't namin tagmaneho Andiyo ka mat. Kung naklapit din magangabit kong patay, ti mapantalaan na pasyente. Yung matamad ka ang susurutan na kotse. Sana kasta ti usar to yung ambulansya. Agangabit kang patay ni Joy. Ni Joy ang kadwa ka nurse sa ospital. Maawatam. Sige, partakan pa'y. Ala, nangipanandangatan ka ni Joy. Di tamot na siputan tinagturungan di ko siya nagluganan na. Amangan mo't no da pasyente ang mapanatamingan. Ha? Pagsublitan ni hospital. Amangan mo da emergency. Kut maramat yung ambulansya. Kasta. Aguli makalang. Tapnusan ka man ano. Mabalin ka di. Idulin mo di kutsilyo. Amangan masugat nak. Sige. Ngam di mo gamdan ti tumpuak iti tawa. Tas si kamot lang ti dakas. Iti ka nito nga ramidam dayta. Paltugan ka. Sige. Kaslaam mo kung sino na gito'y. Harabi iso adyak ida mailasin. Nang runak at nakakalugong daadwa. Hanggang sa dino ti pangipadanda kanyak. Siputan ko ito babae. Amangan mo ito panggap na amati. Wen! Awan panggap ko, amadi. Sumurutak kada kayo as itatalugod. Kat pangaasiyo. Saan dak ko maapagaramidan iti madi? Wen mat! Di da ka pagaramidan iti dakas. Sa dino ti pangipanan nyo kanyak. Ako lima kalatan. Tapno na sayat ka. Sige akong tenglaman na impag ni Joy. Kat bumaba tayo dito kotse. Agturong tayo iti kalapaw. Reputan na kiti mana. Wen! Dahito inalawapan yok ti aramatak. Agtungpal ka. Tapnusan ka man ano. Anya ti aramidan nyo kanyak. Di mo gamdan ti tumanay, Joy. No aramidam dayta. Paltugan ka. Sige! Magna ka, Joy! Malagan ka manan, ha? Di ka gunay tijak kaya. Tan ka paturong, to'y paltog ko kan ka.
Magnakalat ta. Imbagak mat nga agtong palak iti kayatyo. Basta saan da kapag aramidan iti dakas. Kasta agtulnog ka. Sige, sige. Darasam ti Magna. Kasano ang makaparta ka kamag na? Kat kasamsamakan ditoy. Basta Magna ka. Rukatan dak ditoy. Saan anaskan nga irakadag? Agsigsigurado kami lang. Tama nga no tumaray ka. Kat sayang ti panog mi anang kamagkan ka. Asino tinangbilin kada kayo amang kamagkanyak? Mamuam to maglang. Sana ka tumaray. Basta rukatan dak ditoy. Aguli makan. Akong. Bantaya man ang bagday ito ababay. Mapanak igibalay ni Bigman. Ipakaamok analpasan. Sige, Jonas. Ala, saan matlangan na nagsubli ni Joy? Kasanungatan. Diyos ko, madanaga na ka talaga kin ni Joy. Ay, asino nga ta dyan lalaki ang nangayapkan ko na? Sabay lang kumatawan ti daga sa mapasamag kan ko na. Kat sabay kumatag subliin ton madamdama. Maturog kan. Madamdama pa'y. May depan day tapagsilawan. Maturog ak asirarakad. Panagkunam ka di, kat makaturog ak iti kastoy. Ikadamulatan na. Sana bale, ta nakatugaw kamat. Kalapaw dahi tinangipanan nyo kanyak. Dito'y ka di tinangipanan nyo idi, kan ni Padre Mateo. Ha? Da kayo idi kadwam tinangitalaw idi kan ni Padre Mateo. Saan ka di? Kat inrakad dyo dito'y? Trabaho laeng. Kaya't nakadi asawan. Nga datangdan nyo, iti panangyagyo kanyak dito'y. Adda! Apay, aramidan mi aya. No awan mat magimulan mi. No kasta. Mabalin ka di amaamuan. No asino tinangbilin kada kayo. Nga irakadak dito'y. Sana nanaskan ngay bagak. Nangag ko itay. Amapantay kaduam iti balay ti agnagan iti Bigman. Asino ni Bigman? Iso ti binilin da amang kamagkan ka. Ngam gaputa di nakamamo ni Bigman. Iso ngayon pasublat na kada kami ti trabaho na. Ngamin, da kami, nakitkita da kan. Kanayon nakaidi akadwa ni Boy. No kasta. Asino tinangbilin ka ni Bigman? Ni Donna. Donna. Kunakon kat. Talaga gayam at inagsardeng anday jay a babae. Am-amom ni Donna? Wan. Awanan ba inday jay a babae? Saan amamingga? Sigurado. Inton bigat. Umay dito ni Donna. Amangan no umay nakatungpatungpaan. Awanan ti bibiyang mi, no anya ti aramidan na kan ka. Tada kami. Matangtangdanan kami lang. Lukasta, nagbaligi kayo, Jonas. Wan. Nairak ka ni Joy. Bambantayan ita ni ako. Kasano itan? Alaan min titangdan mi. San ko pa yan naala titangdan mi? Kasano nga rod itan? Maturog tapay. Into nagsapa ang mapantay sa balay ni Donna. Maturog kan dito'y balay. Anya? Into nagsapalangan ang mapantay sa balay ni Donna. Sige. Ngamnas ka nga sigurado ak. Kaya ko, nga itad mo titangdan mi. Sakbay ama pantayo itinangirakidan mi ka ni Joy. Oh, nagsapa ka gaya man nagriing, Arson. Wan, boy. Nakaluto akon iti inapoy kan sidaan. Kan naluton ti tsaa. O sige, agtsa ata pa'y nga rod. Mabiit laang, tamangalak iti tsaa.
Mambit lang, tabuk-bukak tatasa. Sige, tani, naglamag. Arson. Anya nga tano ingka agadalan. Amangan no mapukaw ti urnong mo. Saan? Nakadulin. Kan saan ka apanawan? Ngamin. Ti kayat ko. Aggidan tanto amapan agadal iti kinapulis. Arson. Saan ka apanawan, boy? Agyamanak, Arson. Uncle Dingas, imbag tadakan. Ngamin ni Joy. Oh, apay ni Joy. Sa dino ti ayan na. Ada lalaki ang kasasarita na iti rabii. Kunak no pasyente. Idi kwan, kun na jay lalaki asaan nga iso ti ma-check up. No di kat jay kadwa na itilugan. Nagpatulong ka ni Joy. Sinurot ko ida. Idi kwan, nakita ka simrag ni Joy iti kotse. Idi kwan, pimanawan ti kotse. Nagpatulong ak iti driver ti ambulansya. Kat inaramat mi ti ambulance. Takamatan mi ti kotse nang iluganan da ni Joy. Ngam, saan mi ida nasurutan? Anya? Aging kaita, awan pa ni Joy. Madanaga na ka talaga, Uncle Dingas. Asino dagi jay asimurutan ni Joy? Amang ano binili ni Donna dagi si amang italaw ka ni Joy, Uncle. Anya? Si kagayam tagnagan iti Donna. Kasla nakikita kan? Siyang ti girlfriend idi ni Boy. Ah? Anya ti masapol yo kanya? Tanagsapa kayo nga imay? Dona, nakarakadan ni Joy. Anya? Wen, Dona. Nasaya at launay. Napintas adamag dayta. Big man. Ngam kayat kukumangalan titang danmi, Dona. Ngamin, agapuran ni Jonas. Anya? Sakbay mapantayo iti nakairakadan ni Joy. Naskan nga iti Jubay iti tangdan mi. Anya? Magsigsigurado ak lang, man Donna. Numano ti tangdan da big man. Itadyo kanyak ti kagudwa. Takasta titulagan mi kani big man. Nay, apay, pinaliwan yung matan tilang ayaw. Apay, Kwa, tata? May mayat ti kastoy, tata. aguray kayo man. Agtatakaw kayong samot. Ay, saan tata? Nubaliwan mi man tilang ami. Dahil takat tap no maprotektaran mi ti bagimi kadagiti bulgang iti sentro. Aday talamang kurkursonada kada kami ti amudang aramidan. Anya, Lumikliklik kami lang iti gulo, tata. kasta kaday. Segay, agan anad kayaw. Wan tata? Barawk, mabalin ka ti agpawet. Isumit laeng amapan kayo ijay sintraw. Sige, mabalin tata. Igatangan dak iti pang kusina. Asain, mantika, ken asukar. Sige, tata. Ngam, di kay agpakarabi unay Taday tati si no rabi Anya? Si daan niyo ti asin, mantika, kan asukar? Tata? Wan, apay, ada reklamaw? Sige tata. Gumatang kaminto iti ipagpagatang yo. Boy, mabalin ayamot asidaan ti mantika. Asin, kan asukar. Anya ngay tiraman na. Kung kunalan ni tata makoy dayta. Gaputa din na kayat amarabyanta. Madanagan mat kadata. Kasta ka di? Agis tambay tayo jay sentra. Parang masalaw ta da Jonas. Saan tamot nga mo ti balay da Jonas? Taijay kumati papananta. Makita tan tumat laida. Iso adi tagsarday amang sapol kadakwad. Kita ang dagi jay, Arston.
Daadilim kan tatang dinggas. Uwan agpaiso. Kaslad da parikot Umay ka. Umasidag ta iti ayanda. Ngam saan tangag padlaw. Sige. Ala, Uncle Dinggas. Sa dino ay tinangipanandagan ni Joy. At datang agpaiso dito sentro. Ngam di tamat amo no pakasarakan takan ni Joy. No sa dino tinangipanan kan kuha na ti kutsa nagluganan na. Amom kadino sa dino tayan ni Donna. Jack amo, Uncle. Amangan ngamin no aramid na daytoy. Kastamot ti atap ko, Uncle Dinggas. Sige. Sa pulan tati balay ni Donna. Kasano itan, boy? Intalaw tinakakotsi ni Joy. Aramid ni Donna daytoy. Kasano nga rodan? Agawan ta. Mapantay jay coffee shop ni Donna. Sige. Kumusta, Sonia? Ha? Italamanan ang makita ka. Hoy, si Kagayam Arson! Ibagtay may ka, at ibagakan ka ni Joy, nakada Jonas, kat napanda ita tinangira kadandakan ko na, kadwada ni Ma'am Donna! Anya? Saan mo apartakan ti agsao? Tapno maawatak. Ni Joy, inra kada Jonas, kat napanda ita ijay nangira kadandakan ko na, kadwada ni Ma'am Donna! Inkan! Isalakan mo ni Joy! Inkan Arson! Inkan! Sa dino tinangira kadandakan kwa na. Kalapaw ka no, kunamot ni Jonas! Sige, agyaman at Sonia. Indakon. Maispal nga tada boy Ken Arson ni Joy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.